me binom medi wo yere ba wakodi no one de aba one said duabone so be ensunsanso ne be bentem chesa no de akweka hyen o mane de na efiri se de obesi abono yo ene na ba ya ebeja wo ne ye be frɛ papa no producer ye so no akra na e frɛ so person ne ye kasa me se champon asemu it was so simple say we have a papa nimu na won pan ngwase no na kasa me so mama e kan ya oto ne nsafro boko no abane atrase ne ya kanse se hwe we yire abusuafo ho mantam a wotie pz a wo ni nyina mfa enmunyam bi ama na mbom ne se nyansunso wo papa na so de amede nkam de rade ase every say Anton so nyama no de boy ya of man. What's in anano fra bosom nso? Anton so nyama kan wa koso ya wa e wa antoa ye krom. E dia fa krom. Ne ebu ntutu. Ne ebu ntutu na so. Ne ebu ntutu. Ansa no wa na dia dia konso nim. Wo dia konso nim o. Ami akotwa akokọ agu ne ho se ya fede. Na emojena so ne agu nso nim. Na wa bru nso no sa ye kan wo bru o kan. Ne ne ka de. Ene ntumi enka. Pese wo ye musio e ya chiwa de kwa ye wotwe kunkumu ene so ye sa de ne de na owura dem ne fadue wuche se na Abraham pa betrase wuche se ne wawuo akwa no so ya de pa de se wa ache se am me no woni mpra woni de che se de ne beba pa se wo yere ba ah wuti no obetena wo che no 16 years wusi ne so pam every night wo ba akopene ne nada na wo be kasma me ya tie so si amamre bi number bi wuti me de we kwampo ye ntoso na je se na wotwa epo another say this of mama achi no me de ye me de sebi ememe bi no so fa nsua nyansa na akono bone ne sebi emanya na mo na mo kan emaya bu wow enu tin mo nyankoda no made form wo fie wo hu amane papa efa ne be efa ne ofa se efa kofu hu amane odam mo so mama pade onu kwa na ehu enso oni anu then yakola kro so ludwane so mama obi wo kwa ye neba no onim wo ye kan se ekwa ofa so bae ekwa no hu fa nkonichi na ye nshira meniska na bi so onye kromfo 20 minutes ska e mani pie nti oni boyfriend ena oni na mfo kro ya ye beturofo e ba sa na ye si so bibia mu nti wo mo papa ohia na mo no na akola we say de sabi ehia no na ne maame na be so save na wade na aye tenten ne mo nim gwase be se na maame so wetin ya wade be mani bi mu a ena ona ka se de jejeje oba wale maame opa wade sei wo ba wale musuo sem sei enye na kwese ne maame ne se wo ba betwe next month duachi no so wo pese ono aba no betiem because na kra ne na mpra wade no so to mbetimi aye bibia nana brampa maledi se nana no madibem maledi he maledi aniema wo wiase he maledi da bia ya meka se nipa nsuro nyame so ni nipa ya de na frɛ ensuo pɛ maledi na no ho po se che ha o ka bible asema ne o jawa sem nyame be bank o mantem ɛde no be maledi awura na busiafo tie maledi duabɔ no ho ti se ho maledi obi betima bodua ne ebedu kira na nya ai maledi kwaye fa so bodua ahoduo bebre unim duabɔ obi timbodua kra esa medua ne ku ono a ai obi kra di bem no odi bem so bia betima se ko no emso onim de e ho so odi hyem anu wayi bia firim anu wan pem ni ye maledi akra ne nananim duabɔ onim duabɔ maledi yes papa ya na epa efre maledi yes papa na efre maledi hwa ewiase boni bekum bonefo sa enkoda huna mane dem no so mu nyina na ba montia maledi ka asamasi ka asambesi awo mayimu maledi papa no mimi ni abusan kwan ka me nane akiye nane ne nane ne tira maledi emema bi ya nipa bonefo ebi di samunu pani ade awaye maledi edienti na osi asoso ne so kra wa ha na sakra ne maame so fa so oya oba bia maledi onya na adwene so opa abusan kra yie onya na adwene ti maledi ka me kwa dan kan dua ne nkenka ho anka dua ne nka ho
na sebi okoba bia mu a no osua nyansa malady akra waka so wanwe mi amadi akra no ti mesra mo fa ncheme malady ka we boni bi wom aka boni wom one wanti ma sha ho so ana akwate akoyi asamaba no aka wapa chew na osan fra ye kra se keka nkwase asam kire ye e wo studio ha malady abusua bi kura aked ne be malady he pani no me ka bibia se sabre yi oba ha na me hu na enya de am de be che no na ma me ne awia ibije mfa namba ma me eduane ma ne nane na do abusua malady he me say malady tie malady he eniema bi se ba brapa enipa wu a malady ubenya de se malady he se nipa wu na menya de ya papa itu odwena abusua ne ho wafa ma me afa ne ba enti se de nipa wu wadi nipa mienu abusua nim malady ti se de nipa wu moja frade ente se malady me asuso sa papa se mfo eni se mhuna wodi eno so eduane nkono na next time wo ko ba bia ma obesua nyansa malady afi no me say de wo kaza na fa ma no de nya media so ya fa ma no na bibia enana kwam na afi enipa won suro hwi bia no malady de be huna no ebeba na de be timi no so ebeba na nanu mo na ayo malady o mo na malady papa no ibj se ko afre na matina numa sama malady nke bia besi de besi kura nya papa nade enyo no na efe ba be fe na se me pese me tenenka eduare ya na ne tira malady ya na ne tira Robert Lubricant inji wa papa pa cho se ka na yawe abo ye nyina ye nkonko gibi ye famum ye tiko wudi gu mana engine na say din 0592 350 916 Gentleman Dental ye kwa kohwe ye sen ye nyina mfi ye ni nchire ye kohwe ye sen ubetu obehwew ubesi uni nyina da obeye ni nyina kama wanka so hu se oniema nyina adeda na kwam anum kankan ni nyina obeyi afi ho every pojanshi total filling station wachi 0559139582 Joycam Roofing Company Limited ye kwa kobo ye da so esuo to to ye nyina fi ani nchire MSL no hwen Eurotiles obebo so kama me pacho esuo to awie bo from phone Chechima ya Hanso Brigade mbabe ni nyina so ko ba ampa me any police station there me share 0540125816 Sesame Herbal ye nyina nkonko gibi ye the fresh herbal mixture ye kama se new booster kona kwa gibi eboa ma obi pinu ba ma oba fom frabo santen pacho strade boni esisi mo ni nyina benane insomnia untime na obeda nyina be free ho freshman capsules no sutima be ma ye be ma mu a fresh lady no so ebe ma oba ho a wise fresh cold capsules ebe tu ko kwase na kana eba me sha e dia tu malaria ni nyina ne typhoid no 3559319 grow fine eye moja duro ube grow fine ye ni aye koko ani ye dia ye doctor so moja so eye grow fine why dia we na ho to eye grow fine okokete so ntumi ni nyina ye grow fine we dia nani asai eye grow fine me pa show bomodian so obeji grow fine we digital herbal center for na dia ba usia ka na bontin ba bia nso a na wajibi no wato bi mpacho ebo sese ni pedua pa koko ne num no wade nti wa hwade be di o de pan no kra be boso grow fine die ube grow fine number ni 0244596532 Bibini Toma Plus kone kwa jibi Bibini Toma Plus kone kwa jibi se osa yade akwa to dem ebe tua siesie dia soda se no to won utimini di osa ye mukroti se peptic ebe tua free ho gastric ni nyina be ko duodenal ulcer ni nyina be tutu udi na wo bo ano kone kwa jibi wachi ni nyina be free ho pacho aduro ni ye Bibini Toma Plus ebe tua sie bia ye ton aduro wo manmu ba bia obenya bia to fada kanta ni chemical shops ahuduro ni nyina mu obenya bi ato 054 1337810 and 0256431200 we aye 3P garlic mixture aye 3P piwake fons ene mapa ene o me aba aye toa ehwe pai tini yakoko kone kwa gidi shewa etu ase ojabroso ni nyina betu sanu na yo titi amana ko ene ma shew so aye 3P ofura ekutu aye 3P garlic mixture kone kwa gidi yene garlic krojen ene dia ye 0248298824 me pacha o si wunya sompa no a de obeya ne se oberican udi koda no o riskane pe sompa no beba
ɛyɛ nhyehyɛ ya yɛde agu akwa mu nti obi a wɔso wonya sompa no yɛpakyɛw rescan your decoder na sompa di ema aketua pa mepakyɛw St Andrews SHS calling ɛyɛ suku papa from why copying from 3 yɛn nyina mfɛ manko na mokɔgye ayale ɛfiri form 1 kɔsi form 3 mepakyɛw akyɛkyɛ wɔn yade suku no mu te ɛhɔ fɛ yɛwɔ nkasim ni wadubia se shama adunka no yɛmfɛ manko no munko sua deɛ 0244 696 911 na unsu ubehu se ampa suku papa eni obo e ba medical research center adoato adomanu wakoma ba okinkin fo ani kyerem abeti right ko mojabro no nhwew obehwa me nyina fi ho fo ani kyerem obetu ni nyina ase pa show yɛde preka se pad yɛde gu nsuhyem ɛsan de gu nkwam amwa yɛ kama 0249761508 adutwumwa mami oba ya che ayamutim owo nuro sisi yade ni nyina da obetu ase adutwumwa malamis ɛno so bɛmo wahye obetu malaria ni nyina typhoid ni nyina firi hɔ adutwumwa tonic ɛno so bɛmo wahye hye mankapo no ɛbɛma bɛma agyinam sɛ kyireben 0599415191 Katima Herbal Center papa yi wo nuro obetu yade ni nyina liver any kidney problems obetu ase ente she wa stroke onyoje ni nyina da be ma wa ye mre ebefiri ho doctors we nya fibroids ni nyina befiri ho prostrate ni nyina wabu akwa asemase hwa Fred Doctor 0246914717 Kenjan ayen sukojen Alkaline oh kwa jibi udidi ana abo obo wieo uyo ho hwie nya yia tu ayamutim ni nyina da ebefiri ho your brahma UGC ayen sukojen sada na oba sompa bronsa kase ya so for mami wo de bebre 0241449191 Dawood Dokutei oya eye jimi adwaman enu de wonsa otu ase ya wodwe krapa aya se sasabro sisi yade otu ase ni nyina da ebe ko 360 no na de ontiment ni twitwi na be hu se ampa abakasa what say Fred Doctor 0241 244 012 abusua wo ma yedi wo ma woda yentim fro na nasafo wei eye adwoa sikapa ene odina woda Golden Eagles fan club mu ena wowo ma adwoa edi na woda sikapa odinu honam se ena wodi wa woda ye yapa yesre wo soro nyankopon ma so onyame mie kwa foforo o ma wodom no so na de uye nyina enye yi ye ma woda po yanko flyer ne wey aha we eye Builders Christian Church International Tachiman me papa ne die ni mu no Bishop Prophet Tommy Aferieboa o se top up the oil eye ni dwumadi afiafe oye ani 17th kopem 21st e the Builders Christian Church Tachiman dia sempa ne beye bonfrete na me akwa me ebre enya sem ketwa asofo ato omsa from ye papa da kra ene ye sofo na ahyenom adwomtofo de bebre no mugu ase no yan nyina mfia ni kyirem na onyame mfa na kwa so nsa ne mfiri empokyirem enti na eno so ede eno no ebusua ye ne papa ye papa no so ebedi nkomo na ye busane de enti a wo mu di bone a na wo mu san because papa we nkadua anche na papa bibie no akabe me na dabi maladi kwa nyentum eti eya no mo mfa ne ma ni agro enipa bebra boss se nyina no eduabo maladi no so ka ho obo body cell enya ni nyina na ebokum eti o mu wieye nya ni nyina na ebokum dabi maladi ni ma kozo wiase o nipa di se mu no wiase wa hesa ne ma wo yiri ba maladi dien adien ko a so yiri ni hakra na so wa adwe se obefa na ti a enka ye ne ba asem maladi how do you want to sex givers? What you say, Maba? Yeah. Yeah. Anye. Stepchild, dear. Yeah. Abomination cry. Yankwe. Nadabena, I from Oyen. Oh. Yenru. Yenru, but oh, yeah, sure. Definitely. Sure. Oh, I am a god of Alkaba, and I am a one. My hand farmer Sompa 93.1 live on Sompa television. Yeah, pass it through
was Sompa Nkomo near the Apomode Hon Seme Free Givers Herbal Center, Quancha for Penning, Dr. Solomon Kwabi Adano, na doc, see Miss Ase, Apomode Hon Seminate saying, na and Yempoa, Yamonkomo and Family Simaka Kreda Yenimino, on Sobitimi and Yapomo, Den Epa, Nasa Ebequa and Common so no Givers Industries, and Kumase Yepe marketers, and I feel drivers internal, where your driver now cry. Lines C upwards echo and also your marketer na or background marketing ma or qualify say you bit me after what you mind to be free numbers on 0543 222 470 0543 222 470 say go screen as into your driver who cry lines C upwards echo and now your marketer or background in the market na or qualify say onso betimi as powerful adwuma no yenko yenkomo no so de bia meka se nneoma menu a givers ya pushi agenda no a de bia meka se ho hia pa ye boa ama wapomede ho nsama konkan into medication hia impossible say ka cho se brabeto ye nuro no anam se pese wunya value for your money ntia no e ade edikan ntia beboa na ya church ya re no kofa bai na afa nneoma ba ko menu miensa bia M1 nipadua no abomode no atwon ho enso de afiri ho sanso na afa wi ya no asanso de free ho no ma de bia me kan mesala yare bia e capable nti wa afa 2025 on ye pesa on this team pono ahye wo team se wan hwe ho so yi a yare bia wo gidi se eno enti menye wo hwe na wan hwe ya eno na ebeku nti ase men compromise on health pe give us no ni bi na enom na ene ye hye enkomo na se e de free give us about mixture edro na de bia me kase eboawo na yare e friend se typhoid yare no ebetu wan se ekwan twonko so de free woni padua ni mu na ye wo two major avenues yare e friend se typhoid fa so enso eba eye ye ni padua no enso emu de di kan eye ensu ahodo wa contaminated into de bia me ka me say ensu a eho ente no me sure make sure say won fa nko woni padua ni mu ahwe ya onoma ene edintunsan so bone bebre ni padua no na afa aduane a honte obrone si foods are contaminated and also me so hwese enko ni padua ni mu na ekwan ben so na abefa so and am say aduane fa a lot of unhygienic processes emunte no de be cause advocate say afa na wono ano fofora e ba be ko ni padua ni ma mesrew boiling rate no kwahwa na simple se wanu adada na se opese wo ka na hye edia obema heating rate no enso atimi akwahwo sene ebeya ene siam wa moawa ne bi ewoma anam so ma wunya yare afa ne se typhoid yare no ene ma hoda be bon ka ya ma ho se wanya yare a ye friend ne se typhoid yare no oti abofo no wo ni padua mu times without number mo se obeteki the wema odi nuane ahodo amekowom na enso so oti abofo no wenye na ene ma hodo ya bon ka ya ma ho se no kra when yare your friend is said time for the area no and so e be shop give us herbal mixture and Tony be na sanso na fe who prolong fever constipation and afa diarrhea when na ye nyoma hodwa e bon kai nti said the match yare no cover by na me recommend give us herbal mixture do na the amount say otobe na hono ma embra yare no ase e betu ase akwanhwon koso and so e de afre ya woni padua ne mu ya numbers ne egu ase obefre on 0543 222 470 0543 222 470 apomodem passion kom yakopon ebenam yenso na wonsa enso atemi aka ne kroje yare afa ne sa malaria enso ebetu ase akwanhwon koso enso de afi woni padua mu da bia me kasa 3500 species na yakasa science mu species ana de pese nyina ne san tuntuma hodo a yawo globally at large. Now the common ones by any mon the female anopheles mosquito and after the male mosquito. In between the female anopheles mosquito and the quota the plasmodium parasite and no enam so emma area and some malaria area and so to me benefit anymore. And to the male mosquito the only here mojam fine shame or feed you idea yet the power of flower where fan is nectar. Name of the female anopheles mosquito there obey any pamujana or the atunim kosia no can who be na okawa. Na or the plasmodium parasites ma na go ni pedem na watwe moja enti se wa observe ya obehu se abrebia entontom ebebo within no space abe okum no obo se okum na obie wonsama obehu se moja content awo wontanim enye the male mosquito but rather the female anopheles mosquito edebe enti na obetwe moja anase ohia moja anam se wenya moja ontime produce the fene offsprings ne on one kasa ne nsaso enti akwete se oba ene be ma ehyiamu the timer yeah obema hu so bekwa akohia x na ewo oba
any pedianimo na a form the offend zygote, not later develop into baby into sa and so na female anopheles mosquito no here ni pamoja into the be aka say ye fia hodo ye environment no the final product of a fin no say be generate entontom into me say and we generate entontom na and be aka when malaria area na give us about Mr. Dunibina and na fe yen keep the environment and clean natural gutters in ano yen yimu Mr. Fragan on 0543 222 470 0543 222 470 almost say and then when I take a crabby na wabre if you fresh as I say feel with loss of appetite 20 minutes dia when you na ye nneoma hodo bon kaya mo ho se when ya area I friend say malaria area no and so ebe into Mr. give us about Mr. Dunibi na enom sanso and afen idea se beboa na boost the immune system and let me place it on record say dey bia yeti immune system ho ensem and so ya na nchechemu ne nshada ense asem na dey bia give us yetu ye ho asi ho no me say ba na immune system dwumadie na yen recommend ye aduro ne keke mfama onemu ye kire dwumadie titiru pa ne component how do form immune system no na immune system no nipadua kwa bete say bone marrow complement system and I feel white blood cell and no na ekafua ama wanya de afene say complete healthy immune system na integrally dwumadie mienu na edi recognition and identification it is why area chana over time one madro enkwa bon kaya mo say ampa immune system na swan hoden say eba form into area hodo wa say identify na esa no enya de say timi ye sanso na fake keep records and data so so near there identification mo say records and data na area hodo wa ba pen na say eba biem into last year 2024 December mo so nya malaria na say January 2025 and na February 2025 malaria area no esa ababia ma your immune system na adwuma say ampa yare we last year wo bai into wasa ababia ma awose mesa na me de wo free ho into yare aba pen na esa ben na immune system na keep records and data of it and after recognition and identification yare eba for kra it is na sa adwuma die we integrally mienu immune system na betimi aya agese nya hoden hwonko na eswa hoden sam na eba forma nya de se betimi aye nsunsu anso ne be se obenya frequent illness obon se obenya cold obey see inhaler hodo ya rene ntimi enko sanso na afi o digestive system no edinsunsu anso ebre no even o reproductive system no ya de se edinsunsu anso enso ede ebre no ntimi sro men compromising on our health and as simple eye o safety gia number se na frayen on 0543 222 470 0543 222 470 now once wetimi na ne en abo en common na immune system na wetimi aboa na ahwadensem abam we are sorry so would give us GC mixture na give us GC capsules me cabro for we say we are sekuba tan abon hwe we are say apomode ho nsem so World Health Organization ami anya ho ntiase say na mu yare no dodo na ye de fe ne say symptomatic na ka say na mu yare bi symptomatic ade pe say chirama oti ase ne say na mu yare aba ni padua no so nanso symptoms ho say nka dadi na nka ma ho say no kra wanya yare fe ne say malaria no I beg your pardon wanya yare fe ne say na mu yare ahodo no and na di ntem the more so yare ne woni padua no ho na nhu ye na nka pese wa hya ase say o ko ana sempo o pe ano aduro no na o ka e kwohwo e yade say wan hwe ya untimi nka because a bit me ade ben ekun nti ase wa for 2025 no get yourself tested so call na so wanya na mu yare ahodo na mu bia mesro give us I beg your pardon, give us GC mixture and I forgive us GC capsules a draw na enom enemu yare ahodo ni ngana no ebetu ase akwanhwon koso e de free woni pede emiti measurement compromising on health and afi with safety sanso and afi other factors that contribute to self inoculation blood transfusion and as a blood transfusion oni obi blood group yape na betimi amano moja ya examine moja ne assessing hu se no kre moja na ya assess na ne finin kekanwa bia nanso enimo sanso na afi moja externally eba abonten droplet of blood samples so aduane so na ene won hyedan huna wudi no ade said nsunsuanso ebebre woni pede ntemesraw gia numbers no forgive us GC mixture na forgive us GC capsules aduro no na to na enom na enemu yare ahodo nyina no ntu ase akwanhwon koso afan free woni pede no mesraw gia numbers no frayen on 0543 222 470 0543 222 470 na apomodem passion kwa wo penyakopon benamian so na wo seti maka ba bia to nro bia nation wide kwa insist so we give us your product ni bi na wato na de adwuma give us
sexy saboko yo meja kwan why radin fa nkodu e pa cha omo papa no maye na yenkohwe na de yake kakro de wanhwe wo wodi ne ho baba bagim ane mum yempe papa no maye pa cha so papa no nya ready amom yenye enko commercial senemra amom frɛ papa no maye birthday si ayewi why birthday si ayewi me pa cha mama yanko commercial so anam frɛ papa 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nurse na wo to asem na fa wo sie mu na fa wo na asia be si asie ho no se hu tichima eno ene fa na sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sie mu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye djuma pa wo mu yinti abaso bo magine organa ha ene amono ne enya sem ketoa Wamuji international awards Muji local awards the only sciatica research and treatment center in Africa. Biblimhano ebili baby a 21st clinic in Kwa. Wamuji a bibidro and a beson ya no masa the machine akaho. Eya sabia ya bia wuti akwa woma gidi wo mu pa no. Sciatica and a stroke so the qua diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensani me mu twetwe no e mo yitititi mentumi ponso ne nwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti no bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha no madam Fukofi po ka kire me say work natural health for the drobi amodiaba the firm 3p garlic mixture na mafoti omo tu oguso and nurse ngetoa 3p garlic mixture wo ko todwene waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebe jane se hu edro yi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie kratso yi atu 3p garlic mixture yi obenya bi wo memo pharmaceutical shops and herbal shops for piwak e 024 89 288 24 and 020 100 0021. I'm up for Abyss Plaza anyway. I have this year market. Jinameno, Yanyan is different type of jiname. Betobi, Aponi, Afofo, Yatete. Yes, our outlets come and do Abyss Plaza. From the chair, Papa be a gummy cream. Share. Brashubi. Then the Papa be a gummy share. Yatete, Yaman, so be or Abyss shop. Abyss shop. Betobi cotton. Betobi cotton. Fofo ya tesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what I this is my secret. Give us P capsules. And now I want to go from now on to move to my day one pen. Give us P capsules. What do you ask, Mama? Ono me lawyer. It's the lawyer, no so better. The family give us cold capsules. See, this is the way the world swear. Cold, the do with it, now, Posa, and Mamma, it's in the range I will give us cold capsules. Obey your free. Why give us cold capsules? And give us capsules. Oh, and they give us capsules. Remember what if you do what you do one effort. Give us core capsules. Appeal for a batter one more money for one and Kwada when you feel the
Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedwe biara po den ene na brabo mu yiye pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi ti se korunsusu a abonye no media akeka ho no kra ebienunu ahodo a ekwa anim yi ankasa prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder prakasa powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma ba ko feduane anopa ne enumre anafa enkurate de ma ba ko woni sushie yeti anopani enumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drugly Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufon fre 0550 19 1514 prakasa powder ayeduane san yedru FD ahwehwe sankra to mu agi atum surprise Ejusa Herbal mixture and Ejusa Herbal capsules with a down company with Sicily cocoa, airpay and Juakate, and little jacket sopan and neck, Cody Brown, Yellow Money Memma, and your cocoa Sicilian Lubricants. Ejusa Herbal mixture. Any Ejusa Herbal capsules. Ejusa Herbal mixture. Any Ejusa Herbal capsules. And my member brand. Na and you see, I was saying, with number here. Sweetie, when you come on, I drown one. What does ye a young chima? It's a living testimony. Corner Quadrudi. What I just appeal for. And the onions do. FDA Aji Ejodian Kratui Atum. Hello, me dey grow fine. Wonu watso, wuntu mi di, wunni ntira. Ebasa na ekra se, yare ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede ekuatia yare no nti. Ema woni mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emeni pedua no nyani nuro. Mawutumi didi grow fine herbal sonic wobenya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibidru se wo peneduduo mu etua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi ndie age adwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yes, extra long sanitary took the worry away. Easy. The new Year's extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Exodus Moringa Capsules, Exodus Dandelion Capsules, Exodus in the Swimming, never boil a promodem. When you be living on the bit in Abroad, no so you need to know, wait in the marble, never boil a papa. So when Exodus Moringa Capsules, you Exodus Dandelion Capsules, a drop my body of your son you. Nothing, it will still be in system, not quit your sir, we have been doing your Moringa material. Na Dandelion so, you mean anything, we can sabidry. Or we are painful. And now that I am almost enough. And now I'm far enya in Fiduni. Exodus, of more than city doors. That's it. Oh, don't follow. Open the island team. Anyway, feel this happens.
This is what they do. Test bill, any capsules. So the mawa, see you cook, I will tea, wifey menstrual pains, medicine and say wifey away, or choir sabia, any day say malaria. You call your mammy malam, sleep by one of them malam, say wifey. If you have no problem to see, look away Yamaka, or Mammy Tommy Kibi. This is a sheer to move. Hey, honey, it's your brother not coming off and son. Oh, my baby. Anything you are. Senator, open for about time. I owe my Abofra for, and I Abofra only fear to me 18 for surgery. Our pharmacy shop, herbal shops, and over the counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Herbal life care, body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, we provide hair, big bags, body brightening, and also we present appearance and look attractive. Laser treatment for all kind of skin conditions, such as stretch marks, birthmark, gas force, and I do when I'm about to any for any show more life care or at the mouth. Life care. Yeah, body management. And I say weight loss. If you are not overweight, because I was slimming down, come. Now skin, and I say body. It's me any room for you check our life care. Life care. You are Kumasi Edwin, Rebel Police Station. You need just for construction and an air direct opposite. Message a web for life care. Our 0540 588731. And I say 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. I was for Yadama Sipi na Asemono Awiro Asagro Esampa. Ya papaya be na watch me ensa. Asemu munina ya monimusem. Se one ne yere bati, ne yere akopia bruchire. Na kola an bebo okura du se papa no ne da. Papa ebe gina TV so radio yi so keka nsem bebre. Di akotia ne sa kola na wofa no mabodua. Na enya papa no. Say yampo say nyampo ye kwa uma no. Hello. 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 Ejama hey. Yeah, me do. Me pacho na ho te say. Nyango pando me hoye na mushwe. Ye hoye. Me be na wotwe me ensani asem bi beda ya pono soma. Wo yere ba ebe bo okuna du bi se no kwasem ni. Woni na nyampa hu empamuguro bi kita hudie ma. Eye daja. Na kola ne ye se ne nananom afra wo se agire mu hia wa fiase. No kure yanti hwibiem na ye watwe yim. Yanyane enti esa mokọ ni duabo bi pie mu no kure bi wo. Pedasi. Maybe kan acha obejwa fo no TV na. Na me mama kasa anwa no. Eji gatwa so ku beti o so. Na o de amabushi no ene wa TV na. Mesre so fe me de di kan no ne de to so mi no na pension so. Kasa bia me na o kaya ai twen no. Infanchene na no kre ifi samena e kasa ye no abusiano so fe na chire no me kasa bebre ti yomu ye so mbu bia na den kasa me hu na mu de ni nyanti bia na mennem le enemu na mi hu no so mi tuna mo kakra Beja tumuse ebiabone de umabo senyo kan no na ade mi so no maye
Equambia so Mahabushano. You are probably Simusonano Bidafo. Aprobushani Chow Amam. Naja Adam Kokasimono. Say Adiano no Crane wa. Adan out Tayamo Bodian Sana. Waba out Wabeka. Mammy, and Yahan and the Menica man Basa. Na Senya Mama Meditian, Sena Nasa Missy Bano. And who can be a Mefaswa. You know, make a message. It is a Soma Danny Diano. And the fair will move for no and any answer. Before no folk, I could be any day or Mabo Intino. Me and I come and I'm quite so I'm a bum when we become and see me now, baby. Tina Mamma would do a message. But one in the Wobus on a year to Dia Timothy Dia Mamma. Ain't a Jadia ye Abua. If I show Abua. Sabia song, a dear conon qua, we yere ba. I said, essentially. Young Fancho. From trying. Now so Nayamuno, I dare over so that I know be the Diasam. In India, number so that you are not in Namusumune, no more. Yes, one more day. One more fair Bosomon son the boat, Diano. Then the Mamma and a Mamma to the woman would be a new movie. Now, Nayim and Nayim and Anamoga Kram to you. The other day, said, son, my Mamma Diajo. They said, I bear now more cockroach so by a crown of animal. The friend and my son went to me and the man Kasai. To make a young boy, my name penny for me, no man said, Casa. I will make with a call of for no woody and tree. Yes, so we're hearing so, we're hearing to this as I'm what I'm quite for now. Or Sanka, and I will feature trouble over. I will see the bigger case in point and the short say, and feeling the uncle seeing a moment done in the question about so now, says Anna, what dear to win a babasso and a mubejai. Akwaya Kenya Kabe. He said, no, dear, the born once and really can not just a open one quansa. If I try. Hey, Moshe, you, papa no no mema. Na medino. Moshe ye ja. Dear. Say pa, sabi, so decide you uncle dear. Tika dear pa ne beba, papa. Ah, now Casaya kitty say, Crasway near teacher Bruno. And Chay Yampa. Majana, I don't want to craft him. He's a champ on a down. Names of mammy. Don't you about one? Nanka Wadu. So some pass anyways of my own saying. Any party, any part from the tomb rebia. Yana and send one more. Look on it, did say now, almost one noon who pass any won't see Cassay. I know the Indian dear, a Juma Musen was a cattle chair, Grandpanomony and the SFD, so a barber patch of the Jatua, as Suswa. Not just I didn't know yen. When noon, or Jatun so coffee, the Cassis so I ye, and I said, the no Adon, one also done it was it Diano, a Nippon Pedrian answer, a Giania de. Now I am sure a one once a month. We are living a champ with a Mamma, no, what don't want, and my 7 year movie as a sound. Oh, a Bushana now, and this way, Jabusian so. Well, by which was there when an animal crown was said, be crown out. One woman will grudge that because I saw one. None empress so. Sadia, no, my show you not the penny from woman. Or Gina is so dear, anyone not able to become a Busian. Oh, until I come in, dear, I would do it and come in, be dear. If we say, oh, boon, and no me no cry, never over dear, and so no more, a Busian, a dear, or be not to semi dear. Walk come, baby. Now, the answer at 3 also. I will change a wooquay, West Alquay. Hey, woman in art, yen they see in front of you, see a moody, yen money, woman in art. This of mammy,
akwan mom de ye pass wo ko na nanom ho no na mom no mo papa no so nya ba sorry onye papa ebiem wo hu se ne papa ne ma me say anti won ti ase a won ka wona na ho no ma me ya obaye ba akopɛ wo ko wura so we se mu empra be na kwara we so opo take abontin so entinka wonya sebe wo mo ya wo mo nam wiase me no bi ya fa me ma miru ne miensa woni ba akokora ka wo besen ka krokro no wo dwe ko suku ama wo bebo ni PhD ya masters mpo wuti musa kwa ni dafo ya wo sua de na de we say krehin ese aburo mahye ya eye adwan nikanika ena hwe gum say yo na ne ho san na wo no atimi ada na kwa no so wo hu amane physically socially mentally bibia wa abuse akwala no enti so compensate akwala no akwala de papa no so compensate no ba bia ya buso no trans bia no on compensate no na kwa nso yenwa no asan baka se dwa no ayenim se ne yesi yenwa na sese ne nyina emuso ne nyane da achia wade so wala akwala no honam ni sunsun mu nyina na yire no enti wonya akwada no ya mo ne kanso so na wonya sane mani nyina ansa na o ma dane dua no aha meni akwara side ya de so medane ne ma akwara side ne mo ne ka na wonware akwara no na akwara ne no wanya sa akwara no obi ya musu sa etimi na de ne dinachi ebeti kura ku ne be se ne ne nyina so so mami enti mama ya sem ade we se de ya na emma ne homi so a ya mo nkan hye kakra na why ya mo nkan na akwara so no so ni bibia na o so mo na kwatwi ne se wia na de na ye ta na wupra ko ya wa sore akwakwa bibia bi. Yo, me pacho Faith Homeopathic Clinic. Prophetess Elizabeth Faith. Or they show takremase. Say yente shewa. Ayemukuro. Sisi yadie. Obo wa. Pressure ni diabetes. Be janin ten. Yawa hinema kokobin. Enkrantie ku. Ane so tumu wa. Ena Dr. Wobogo so American House. Takrade Anaji Police Station wa. 0244583859 Sister Natural Spices. Me pacho ye wakoko de ye wo fish ye wo nantwie ye wo stew de ye ne ankete garlic kakadro bay leaf nutmeg anu so de na kokko de ndi jai na no Friday ye ko so amedwom opie pade ibi me pacho ye wadum pampas ye papa jema bedu so tomu o CDD peche 0243 535 Life Care Clinic for ne kasei wonom se oba wo pese wo to ye kase pese wo hip no pie wo stretch marks apapa ho afei oni padua no pese wo tie ani kakra wo pese wo nya flat tummy wo bet se kase no so ama wo be ma wo tie an nsa be fo wati ko keloid why operation ama etwa no nkwa ni nyina wo be ne kama pa de ama wo eno da nchen so as stroke hepatitis liver any awomu how hypertension low any high pressure diabetes in so eka for doctor 0203-189-090 Tabita Clinic ye de abrofudro na kabomu eti we had sano ban ten say infections prostate ubema mu hyehyɛw diabetes ye home care diet therapy ye wo ahojo da ban Cindy Junction 0260196219 Charistic Company Limited ye de Zahara Mesha and Zahara G Capsules aba oba eniema ntwa yie wo ba ye no wo fom wasie bie ensuo gu bema no ho nsanwa syphilis gonorrhea ne nuanom ebe immune booster sonko di amawo wo low libido o sifa Zahara G ne capsules ni bom opane anwumre wo bra wadidi amen me pacho hindi eba Mesha de any typhoid ni join this 0246348334 offset doctor say when your hormonal imbalance untwa bra enso bra yo atwa me pa chaw ubeye bra wo huna mane wo oha mu swings mu me pa chaw irregular menstrual cycle be free wo ama wadon be we said ye fro soro ha eto midpoint pharmacy for yani an ye de midpoint tablet in suspension e de abampanifo ne kwada de
Catchy my open sister quadrifa chemicals anyway in hospital dear no share or may mu baby afre 0596 607 858 Exodus. I will say a new revelation what it diabetes and hypertension. A moringa any dandelion and wakabum dia capsules from con a 2 yadian in tentem crowd diabetes any hypertension or see bottle bakubia ye drone me where did ye that cobanum prensa na be say yadini be chane 054 44 47033 midima fo se wani amawa Dr. Time Daso trabrato de no so ye opokua se mayira ebuya kwa agogo Dr. Jin Hudinti ato yade no so 0244774282 uye oba uye ekuadwuma Barclays Bank tete say from Absa Bank or ma obesia boom had yakoye adwuma yankasa padio your extra long heavy flow minty 24-hour protection hygienic nigina your katia maybe you too for state you see 0501 390 nana papa yi eneda ho you my lady eneda ho no my lady what answer here ewiase say dem di kakan no me se boni ebeku boni fo no question papa yi ade awai no my lady here yanka no kure ntire nipa na don't mean trust my lady ensem bi say ba ho na dia makoma ne me ho ye me no papa yi asemi ba ye pa na usenya akan eduana nya che eti bi ka won ti asem na se na say dia wo pa unsaka my lady mi tu nipa fo free bia bo ho enya say mi suso bia so my lady adua kum ni bo boni na nipa di no my lady he wo de nei mami no mienu ye koye sa news wo abonten so obi a waye bone ne de bible ni kosua ye de kirem so obi anye baako ye be di obi abagie wo yi ni pattern a emu na abagie eye bible ni say oh nyame do fa ne bo onto ne ntem ba wa di kosua ne snapper onim say ne ye eduani beku no ade a papa ya ye malady enyansa be na o sa ade wi nyansa be ne wo ene una o kasa say obi a wo minute asie papa ipa o kasa say de wo pa bia malady se me ko ade malady aka busia no ense so omso papa ne so ense so omso no so ena wo hu say aduane ede malady o so busia na sembi say awade no eni dua no opede hin o se opeso odi kai eyi dua ne firi ho malady asem wei wo de yemfa nkwa adwendwinim efiri na kro obi awade na se wuntimi emfa ne nkwa court fa bedaye fa bra bedaye malady wo de ba me wa ha omna medame malady die wo mbia me kirekirem e de amani pakro malady man na 2025 enipa etisi nipa sa enipa bia fa kwan bi so ye niema ehunya malady asem he asie asem asie abrante nto ya de ana papa yi so waje atum malady wa ya tete eno na mete kra na bibi ya me no waje atum eti day one no na unu so betima waje atum amna ko efi asem e wo se abusia no ema bi konani ebi konani so dadem kakra no hunu wiase a obehunu se bibi wo baabi malady ne widie mo nyante hwe papa ne nipa hunu o ye nipa hunu enkra bi hunu ma ne wodem malady nipa hunu ma ne e wodem mo ne enkrofo mate malady ye hwe na adia edano yamfanto memeni abusia na omuma ne konkon ho ekopim se ne yire ne beba ense so mo dane ni sesei dwatoofo bo mo kase o mate ne yire ni fra no kiremra no meto so na se papa ne koso aya wa na ni tua no ahunu se e musu kase anu akofa ba fie malady so so sa ne ma ne so biem e wa santimem je da bia me kan se otufo na santehene wo se wa bra duabo e wa santimem na so malady ade ade duabo bae no ya mra o na suma kwa anyi mu nyina nim sa ade ade duabo bae no ya mra eduane de uboni achewa wanya amane na so no de de ba no ya mra ebi na papa ya yi si ya moni dua abusie ya moni dua malady kanu krampie malady kanu krampie eti ya mani panti ase sa o ye boni a eni ye na kire asemo ho eduabo no omunim dua ne bododo malady omunim dua bo ebi timi boni nansa ebekun ebi boni bosome ebi boni afi na asebe 3 weeks ni malady enya 3 weeks no mo boye be na otwe be mienu mu ani ana mo bo papa ni dua se woda na ne mehunu na onya hunu hwe sa papa we mesi papa we e wo so atimi wu e wo so atimi wu malady no wu ko ba biam a okodi ne yire ba biam
edi ankoa na wodi ni wiase ya ka bibia kire mema bia o mo ntia se malady ka kire wo mu wo mu ya sane ma no malady nyese ma ye twan ade papa na ne nya ne kwa no eduabo eye obi ye wade na wo ntia se udi hunahuna na obeba aba be ka no kure wo malady yanya ne ye na enipa bi nya nsem hunu ene nsem ahun ya e wo ha se malady me da se Mirase mama nyakopo insra ade na ba enibre nti na eba ye chia obibia mobibia akwaba edutuwa ebre na asono nyakopo aya adom osade enda foforo ana na wotwe foforo asa che ne ase ya behie mu ha no ma ye boa na ya ma yade awodo de aka ade akadem de ama ye ntimi nkontimi ma no ya boa ama ano abrase ana se free ni peduanum ama ye ho atoye nti etena se ya ni a kire onupa no de ye die no etimi eye na yaka ho asem na odididie etumika kotobi anom na ewrade afa ye nupa so ama won so wanya nidaso na watimi atena se etimi akwaba na asumdue nso aba ama etidi edi kan de obia ti edutwwa nka eba ne tirimu a eye edutwwa bitters anasa ne capsules edutwwa bitters ena obia enim maame na duro no wase obi se minom bi da obi so se di edru de edene no miya na mikoto obi na menom ye mepa cho edru enwuna enkum nipa na emom esayade ka ye wo ho kwan bebresi ede ne manema bi begum ama edru na ye dene so ya na edru na no ti ma mesi da bi memfa ne sa enfamra sanse enhaban ne kekeka bomu no eno na etu yade na se enti edutwwa bitters anasa ne capsules ye to awa wiase ya nanye asamfoforo bia ne ye be kadada no a wonimu no a obi wo no ma wote edutwwa nka che enti wenim se edru no kura eni ho biem na nse course no ba osi ye edutwwa na yifa na se bosi ba bia first na utobi no a sako e wo dada na emomote ye nka chenti no eye wo se edru ne agya da bi ma menyankopon adom ne ho ye wote ase ene wasa gina na nam so se kura de odi nro ne bia ka ho a emu aye den ne mu aye duye edi se wo pa edru a ebeboa wo ama oba na be ma wo sori ano pass me ko jam nan a nya afi na wo kwochim den bia ne nisuo efi wani ase sebe agya nan ne beba no na emoje edi akire enu nso betu wo ekokofa ohafofro edi abre wonti no ye de edutwwa bitters no asan ababie mu o emfi aduanan ne akire ne ani a na ye nom ema ye ho etoye niema totoye kama etumi ede ema ye no nyankopon adawro masana eduro no eda so etie gina ne mudie mu edi se wo ye obi a ayamtim ha opa wo yamtimi tim na ketakura ukoso a untimi enna na eni subirie kura so ede ne ho agim obi yamtimi tim na agya ne tipaye me pa acha wo yamtim a ahonye ne kura tegu so eno no obi won mo dware ana na ho keka no ohu dia wonye ne ho edutwwa bitters anasa ne capsules no ebowre ne padua ne ma meso ebeboa wo pa ma yamtim no akọ ama wo yam ayemre okwa bibie ne akire sesi ana wasori ekọ ama obi atimi ababi sa wo yam timi timpa echa eno so timi kofa yade foforo te se sisi yade kra so etimi ebrew eno timi pa acha wo so wo hwame awiei na wo sisi ne emu hyehyew emu dwawa kokọ betimi edi sa adwuma no eno ntine ye ba ne akirem yesi nye sisi yade nyina na ye koko na emomu de ne de emu hyehyew emu dwawo wakọ hospital wakọ lab ahodo nyina na se ye mu wo se koko haw eniema nkoye woni padua ne mu a kope edutwwa bitters anasa ne capsules ne bi oba obu nsa wote yaw pa na ensan so ema eno a ema enso so wo sa te yaw obi bu ne nsa tese ohwe moja no a ohun ne kokko ase black bi ase tese ohun se de wankasa no emoja no etie na enka bi kura se de akire edutwwa bitters menua no ma no e yama modern na yenom na eni dani ni nyina no mi bu faso bi ko bankum ko nifa we ye student basa wontimi ko class we ye djumayeni bia wontimi ko office woton ade a wontimi fa de ni nsiuti sanse eni dane no so so no eyensem bebre na edebre yen edutwwa bitters ene ne capsules de ya maame nom ne ye nananom omunum adure de wote se ya maame ese ebo ho dawre aye wona komaboto ye mu pa sanse na wo pa adura ebetimi abo wo mpa woro woni paduanum nanso na wonim se ye meka sampo no aduro no da so abonten enti ye ne ayenum aduro edutwwa bitters mre bi atwam na ebo aye ne ni asaje pa se ye maame asan atu anamon enti edutwwa bitters anasa ne capsules no ewo dwa so se ye pharmacy shop chemical shop herbal shop me se wona woto aduro mpo ewo trog so obi anani ha bra wafa rubber siniti eto bibiduro no wo hia na me pa acho busa no wo edutwwa bitters ana ne capsules ne bi wo mu ana wo se da bi
bia to anamo na ko baby foforo sanse ye duro die e wo baby a bo modern afra ye maame ebia na nkyeremu foforo bi wanka wo pese meka nanso so wante amfiri ma no ye maame aye crowd wo twe wo call se ebeba number no na egu TV no eso no na emom maame mo bonso emfa ma wona wo tie radio no 0599 415 191 0599 415 191 and answer 0544 174 461 0544 174 465 ye mame educhwa ebeje wo so na ne wonti ase bia no se ya ahohene na wudware atigu so wota posa wani wota complain ase mitine efa ye me ya ana mitire mu kura hyehyɛ me kokɔ ye yade bone pa obi gya ne na ne emoje eba ne nyina eka ho nti na ye bo educhwa bi tese ho dawro e de akyerɛw se eye dupa wonya bi na se wo no mo a saa ɔhaw ne nyina ebejai ama ho atɔ afe educhwa malames eno so ewa abonti o malaria do tata typhoid obi wo no mo se da bia me bofono me wanom sunsunnu ekɔ ɔhene ba ye nyina ne nso nkɔ me se wani de ni a obrasem se typhoid ebetimi asɔ wo mfe ama wo mfe atimi atwon saa wanhwe yi a ebeka wato typhoid ye yade bone pa typhoid wi enipa ye moja ema ye de to ananom e won sia do typhoid ehu nanso ye ka ne se ya obi emfa na ni breso obi mfa mpo na ode ayasem me srew se wonya ensesaye bia wo ni paduam na okɔ hospital na okɔye lab na doctor Adaroma ɔse typhoid ana malaria jaundice ɛna ɛhɛ nipadua no a kɔpɛ educhwa malamesa efiri educhwa yensa no numa no yɛde aba bɛka ho bia bɔ mɔde nanom educhwa malames ɛno nso ɛwɔ so ɛboa pa wonante kakra bia na wabrɛda bia nko awonam yɛ ɔya yɛ gyina wachi ne yɛtwitwi wabasa okun achi ɛbasa wo bia ɔno te no wabrɛw mesɛ wani de sɛ educhwa malames no ɛbɛboa wo pa ɛboa manipa yɛtimi di mada bia nso yɛtimi ɛyɛ fine ma me hunu sɛ kokɔ bɛ ne padua ho a ɛtimi ha yɛmogya sɛm malaria ne typhoid no kra de ɛkyɛn so enti owie no wɔse educhwa tonic memfa ntaatoɔ wɔnim adura ɛne wɔnum adwuma no ɛno nti wɔde tonic no nso baayɛ ɛno nso boa ɛworo yɛ ne padua no yɛ system no ma ne yɛ fine pa ɔba sɛ wobu nsakra na mmɛyi a ebia na wode anya ni dane wonti ya obia ɛba nanso so no ɛnhyɛ da nyɛ fɛ ɛmɛyie ankasa ɛba wɔn na ɛtwa ɛbɛtu a nansa na asaba obi kura ebu ne nsa emprensa bosome baakum na wɔtwe bia wɔnya baako mepaatɔ nyɛ saa na nyankopɔn yɛyɛ kɔpɛ educhwa tonic ne bi ennom na wɔnom educhwa tonic no na bɛrima no wɔn ne tie no ɛwɔ kankyema no na wɔgye man couple capsules no ɛde amma no nansa ne na obi hyia mo sɛ man couple no mepaatɔ da na wɔka ho asam kyerɛ me ɛwɔ sompa no a ɛna mekɔpɛ bi ɛde ma me dɔfo na sɛ nka me yɛ kumikunu anasɛ nka me ne ne gyae no na nka me ya ɛhwera deɛ mesɛ wani de ni ahobraseɛ mu a man couple capsules no ɛboa ɛmɛma papa ɛboa mɛma da bia bɛma no ba wo nkyɛn a anka ɔka wɔ no nkoa no na anka waboa ma wani gye no ɛne sɛ nea wosi pɛ no watimi ayɛ nanso ne wɔ no a mmerɛyɛ abɛtoa no ne ntini no anasɛ ne sisisɛm no anasɛ nneɛma ntimi kɔyɛ ɛmfa ɛma no a man couple capsules no ɛyɛ nnua ntini ɛne yɛde ayɛ adure ma mehwɛ mu ɛna FDA agye atom sɛ adure ba abɔntena bɛma bia nom bia ebetimi aboa no nti na me nua bɛyɛ a wohyia me a wɔkan na waria asa asɔ sansen ko wɔyɛ adwane agya bɛma no wanhwɛ yɛ kura ɔbaa bi wɔ ɔnwane nyawo nanso na ɔsɛ kɔ akɔfa bɛma n'akyi di musuo abɛka bɛma no enti sɛ bɛma ana ɔbaa wotie me wokunu deɛ ɛnkɔ yi a bɔ mmɔden na twentwɛn wo n'ase na kɔpɛ man couple capsules a efiri educhwa asoɛyɛ aba edwa soɔ ɛba yɛ akyɛ ebia na ne de edi kan ya wotie ana wonte ho asɛm kora me kanfo adure di ama bɛma bi a wɔhwɛ me na ɔtie me ane mɛma yɛsɛm no ɛwɔ fam adure we mɛma nkoa yɛ male vitality bɛma nkoa enetimi ɛnom ɛma no yɛntwe ho mfiri wo ne yɛnkɔpɛ educhwa bitters ana capsules ana educhwa malames ana tonic no ɛno besiesie yɛ ama yɛate nkasam ɛne yɛn didi siesɛm no ne nyinaa yɛ adure yɛto apeten baabi a yɛto adure bia sɛ yɛ pharmacy besi da bia meka sɛ hospitals awodoɔ no krampo ɛde educhwa yɛ no pɛyi etwiti yadeɛ ana yɛde sɛ yadeɛ awodoɔ ɛwɔ hospital kesiem eti gye namba na deɛ na nka wopɛ sɛ wote eduru baabi a anifa soɔ ɛne kasa dodoɔ nti no yɛ na nka wopɛ sɛ nka yɛka wo deɛ no paa nanso yɛntimi anka namba no ɛno ehia sɛ deɛ namba broni adaworo ma ofra wo sɛ ma me na nka me nso me hawunie nanso na adwo anka me nso me kɔtɔ aduro no bia sɛn na ɛbɛyɛ me ma me benya abotrɛ na wakyerɛkyerɛ bibia mu ye kama ɛtimi ɛde ama wo yɛ ma me namba no ɛyɛ 0599 415
191 0599 415 191 and na face 0544 174 461 0544 174 461 educhwa e number eno no bomode na frɛ ye maame na ye nupa nyina kɔ na kɔpa bito na asomdwe enya wodi ana nipa dua ye kwa ye ba nyina no wapɔmuden ɛwɔ hɔ no mu a wo sika se wonni apɔmuden a adwuma koraa no enkoyie emfa mawo enti kɔpa educhwa bitters ana ne capsules ana educhwa malamis ana tonic no ana memedro no na entimi mu a me de besi adamase na sene ebesan yara se busuafo yankwa homa no so na yamfa yanini ye papa yasem yachi yehwe de be kwa kopi mu abade besi akire bia nso yensim aso 0554931931 0548931931 yehwe se betumi afa koso bi entumi so enso 0554931931 0548931931 na yenhwe de ebesi boni suma wo ye bibia nipa wo ye bia hweye se ene ye hu a wo kyena ebehu ene da ho ene da ho se pai du ho no o se o dwin duabo ho maame ni tia we ene ese kasa kire wo sa maame hello Okay, good afternoon. Afternoon. Okay. Hello. Hello, good afternoon, Yatonka. Hello. Hello. I'm so afraid to be here. I am so Sompa Nkomo di Ebola. Ebeto aso.